Pathen bohna in Khongkhaijang Pathen in phatthei Bible thua discussion teidin jong hin tin ai lo le question answer thu do don but na ho jong ti thei thau di hin tin uni hin ai ho la in bul hang lal cha jong hong za vin ama jong kinep tium ta tu le tua Spicer University Theology zilahi apa Pastor Samuel Haukip apa tu jong Pathen thua nasata ki mangsa hin aman jong apa nung ahin juya itabanga theology and bol ipamin tu ni hin question do num tam ta nunga gulangon ni ne jong le aman jong iche thu do don but na ho jong e pethe he ti se do no min ake ke usia jong helobin na nang hon khale tu ni hin nunga zoi sia konin ki panna taw na jong ine tabin khale tu hin question so do nom haleni question number hon mai diu hilo ha na hilang hin hong dingin lang na microphone za hin question so hazabin Ken dunia ho kasai nom ka do nom kha choi ha hela tu lai ho Christian te hina itam ma ma je o Christian te tam ta la he mis au se ban gam du de ki go ven mis au se hin ke ho bu adi e ti so ke even chi je hen Christian tam ta denomination tam ta omen Christian te la azong he chi je hen tu ra he mi tam da he na tha sam ho ding en confuse chi na sa ta am ta he chi he la ho bung di la ho bung thu ta zui na Pathen thu banga Bible thu banga chon ta ki ti ho bung di chu e tu khanga iti ki he thei ding ham ti chu ka e ga sei pi bo ale thu do hoi ta mai kha de ho bung denomination hi zam zo zaya ke ka di ti sho ke hin na ti chala ju ko hi adi penam ti chu ho bung adi le di lo chu ham signboard am dan chu char shop got le Pathen ho bung ai lo le Jesus Baptist Church aden Jesus Christ Baptist ho bung min hoi ta ki si tam ta men amina hol de he po ama hon athu ju yo a character a doctrine a ki hil now a ki pu hoi now chu Bible to ki to nam ti ivet poi moi hale ho bung iti ecclesia kiti Greek thumala kona su kila do a heti se mi yo se na ha se su phap le ki ko do mila kona ni kha chu ki ko do tinai cha su le se mi hem te la pakai Jesus Christa hu hing na ato a ama to ban tong dinga a ko do ho tinai ju na cha chu pakai Jesus Christa se ju som le ni a kona hong ki phut do ho bung hi ngai di tinai ju se ju som le ni ho ma sanga yong chu Israel nam som le ni a kona Pathen in anatun do hin sol sa te le khabo sun gam thipa ko do ho bung mati che chun Israel sa te ho nam som le lam ni te wilderness a hong ki zo naw yong chu ana se hin ise do nom pen chu Bible in thu phon bung som le ni hui ve la hele itin se ne no me nisa ke von nunga thieng ki tin prophecy ti su thiam gau te kampawa nunga thieng ki ti chu ho bung thieng ti na hen he chenu chu naw ne ding in ki sa in naw anei ne le anaw chu ne yo yang ding dragon ki sa e ati ki te he chen no me nu chu ho bung di ati no men thu phon bung som le sagi khun vekil lew chun nu mei noti nu kitiki din he nu mei ta noti ama ki zo helovin ho bung di lo ase nom na he cha chu prophecy le habu chun nu mei hi ni na se ne ha chu nunga thieng khat chu nunga thieng lo atinan nunga thieng ha chu ita baham di hi ivet na dingun
chế cái xe gì là xe đi sao tao đi chun bài lắm bên à hết đinh in thu phồn bung xòm lên ní trắng xòm lên sắc gì nó chun hít tiền xe lên hút thì chun dragon chun mấy nu chun cái chun là lùng lắm mà ta thì chun là xuân họ chun Pathen thu pick gió pa isu happy na thu pom te chu đồ đinh in ở chế độc ta ấy thà đồ bao chun hít chân nó mấy nu xuân nó mấy nu chỉ hạ chu Pathen thu pi zuya Jesu thu het to sa job amo chang se chu ki sat pi dingin bul chu dragon chu ading jing etin ale hi chen point khatian ngai la chun hi chen no menu so na ti le hi che ho bung di thu bon bung som na ne chu ho bung di se hin hi che ho bung di ta chu fa som le thani dragon in adona khona bit ding atin he che chu pakai Jesu Christian anh phu do hậu bung edi som thum le lia Pentecost day nia hong ki phut do iche hậu bung chu iti chun hong che in na sat tain dragon chun tha ding atin dragon ne na sa chu rom mi te ho ana ve sa ai chu rom hậu bung ai lo le rom te Christian hi ma sangwa jong chu rom te zo pagan rom ativin Pathen hello rom mi te ho chun dragon hi symbol ana nei ve atinai dragon hi chenui naw chu pet le ne ding atin Jesu Christa ho pet le thago he chu herod ho ki ho na ai la hi chenu mei nu naw se na nei thi tinga vai poding chu ato ding zo se to zo man na to nom ta de pakai Jesu Christa ho pen ding ko na chu thago naw sen kum nya ha anoi lam juda gam sung se chu martal sang ai la vantil ho pui hoi nan pakai Jesu Christa chu Egypt gama ki selin apil hin nungin hong kelevin Nazareth seilenin nahin tongin kum som thum le thum ana to zo chun van lama la to benong ta ne ale aman adan ha ho bung mi te hi chen me nu chu gam thipa aki sele ati lai ta rom mi te hon hi che ho bung pakai Jesu Christian ana pu do ho bung so ado persecution na satan bolo at haule mi loi khat chun rom mi te ho chun na satan thau collision ki stadium ho rong he a he no wa hum pi ho rong he ninga ni gup tabang an ne lawa gil kel ta ko yo wa Christian ho chu a selu da pesa ju ichan ge dragon chun hi chen me nu chun chil ha chu an dowan pe na ale hi chen me nu chun chu gam thipa ama ding mun ki sial na chu gam thipa ni kho sang kha le zani le som gup le ni ki pe di chu kum sang kha zani le som gup sum ki pe gi di chu hi chen me nu chun chil ha ho gam thipa ki sial ki di chu e di zat zangale som thum le ge da ki pata hina na sata persecution hung ki panin e di sang le zasagi le som ko le ge da he kum sang kha le zani sung chu na sata Christian te chu anaki do hin hi che Christian te ho chu amo achang se ti hin hi chelaya hi chen me nu son amo achang se ti chu Christian tam ta akit halaya athilo tin hai chu tun de ka thun e hoi kho sung hi gal tul ki nei ta hen lang I gal ten in delta men lang nu naw cha pang ta that hen lang at halo athimo gol hang ha dom khat le ni na jam do le amo cheng se na athimo tinai chu Jesu Christian tam ta Jesu Christian aphu do ho bung ho Pentecost de nya hung ki pung do Jesu Christa thu sei ho le se ju som le ni hon an po do thu di ta keng ho Romi ten athala yawa athimo gam thipa ki sel thisu na kef dunga ai lo le som ko hom dunga ki sel hiu so ama ho chu kum sang khat le zani le swam gup sung chu hichen muwan lai thaving ki pia gam thipa ki sele atin he ale hichen me nu suon ho hiche ho ta chu ho bong di ati he ya chu hichen me nu suon ho chu koi ho ham ti le Pathen thu pe zui ati chen som sagi na hen Pathen thu pe zu I have in 10 commandment in ha 10 commandment zui ale hi che hen abana
Jesus thu have to sa atisu sa pawachun have the testimony of Jesus atisu testimony of Jesus ayesu hiche loi hadin Jesus Christa ta sana pathen thu pe zui ti ale am dan chu sabat ni mang pathen thu pe zui tam taw ni chu mesaining jong na cha som God ki ti ho jong chu ai lo le 7-day Baptist ki ti ho jong chu sabat mang jong hi denomination chom ki chu ama ho jong chu Jesus ta sana pathen thu pe zui na chehin who have the testimony atin thu phon bung som le ko chang som chu ga velao chum testimony of Jesus ai lo le Jesus thu have to sa chu eptiam Jesus thu have to sa chu thiam gao ho hai khum le khabu chu hi ti chu so chong nang ga sim ta di to 19 Revelation 19 verse 10 last paragraph tu ga simte Jesus thu have to sa chu eptiam Jesus thu have to sa chu gao thu sei do thagao hi ti chu nel si tawan alle Jesus thu have to sa chu gao thu sei do thagao ati chu hobong di chun jasu nei di hi chen menu son ha chun gao thu sei do thagao chu nei di ti nai chu pathen thu pe su ki ding Jesus ta san ding gao thu sei do thagao nei di ti nai chu gao thu sei do thagao ti chu lalcha nangin ga simte English pawa chun Revelation 19 verse 10 chun ga simte dio Then I fell down at his feet to worship him, but he said to me, "You must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers and sisters who have and hold the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." Jesus thu have to sa chu thiam ga ho hai khum le khabu thiam ga ho hai khum le khabu chu spirit of prophecy ati chu ale hi che hi bong som ne nia chu hi chen no menu son ho chu spirit of prophecy le khabu nei di ati nai chu ya thiam ta wa ale sabat ni mang pathen thu pe zui Christian dang jong tam mesai ni ho jong am dan ju ti ale ama ho chun spirit of prophecy le khabu anei lo hi chu spirit of prophecy le khabu nei thiam ga ho hai khum le khabu na Jesus thu het to sa chu spirit of prophecy hi spirit of prophecy le khabu chu thiam gao le khabu ji atinai che chu hi ha le hobung di chun thiam gao anei di ti na ham question hung leng le chu ya thiam ma di be se is question ken hen bol ying taleng na hobung di chun thiam gao anei di ti nai ale FSC bung li chang som la khat na chu thin sim ta di o lau cha bung li sa pau chu na sim yeng o bung li chang som la khat chang som la khat And he himself appointed some as apostles, some as prophets, some as evangelists, and some as pastors and teachers. Ale chechno hobung vekol dinga hobung kai hoi dinga hobung su Christa ta sa hitan Christa ta sa su Christa hong ni chana het na lang hile thu sei la sa ki kai hoi na doctrine ya kai yo se piling ta ahin dinga ju avekol dinga apostles prophet aba evangelists pastors teacher hobung te chu hichat anei kim lowai le lam vai di
confusion Babylon iti pa na thuhil ki sum lo ding am dan chu hobung che che ki wanga khadin Bangalore langa Bible anjil khadin Serampul langa anjil hobung khat ki khathil dan chu hobung sunga yong na pakai Jesu Christ thuhil parable ho yong he seidan chum chuma thei di chu che chu hi lo ne dinga chu hobung te chu hui mut lon le thuhil di lo lo ne dinga chu apostle prophet evangelist pastor ho sa ne di chu hobung dang jo se chu vetang prophet ne lo pi chu evangelist ne chu pastor ne chu tisara ne chu na tunia bible in ninununga hobung di ta chu avekol dinga agun ho chu prophet jong zawa hi ja chu ai ho Seventh-day Adventist tahen Ellen G. White hi prophet tia kine hi ale dark ages phat lai iti diham hichen menu gam thiba akisel laya hobung di ta gam thiba akisel laya chu hobung di lo tam ta hong pot tin ai chu mom dan chu kum sang khat le zani le som gup sung hobung di ta mul van lai thavin kipia gam thiba akisel laya chu hobung tam ta na ding do om hiu chu amao ho chun prophet anei lo chu ibola prophet anei lo ham ibola thiam gao anei lo ham dile Pathen dan lo na chun thiam gao om poi ti chu chesi ga sim ta ding ye lamentation bung ni changkona last paragraph asun dan kil naam tapu a thiam gao te chun lalpa patin thilmu nei tapu wi dana ki kai hoina Pathen dan 10 commandment ho jong ta lo pha da chu thiam gao Pathena ko na thutha hin mum ta lo kum sang khale zani le som gup sung chu thiam gao mong ta lo ale hiche gam thipa nu me nu ki sial ding phat hong ki chai jowa chu Adventist movement ho chun sabat ni adi dane ain mu git pha do wa zama adang wa yong chu 10 commandment chu ki shu ke chu ai la nisagi ni thiang tan ni ding gel lo jing ta 10 commandment anit lo je wa chu ama ho chu dan thu lo na chun pakai Pathen in thiam gao ho jong thu pe lo pha da chana thiam gao lo chana chu ale Adventist chun sabat truth ho an mu pha da wa chu sabat hon men pha da chu hi che ho bung di kai hoi dinga chu Ellen G. White ke pen Ellen G. White chun le khabu som sagi wa azin it's a lekha bu ho chu Bible sanga chung nung di hilowin na Bible sanga noi nung ding Bible a het thiam lo ho zo se it's a spirit of prophecy lekha bu chun het thiam sa di it's ya chu it's a me no son ho chun Pathen thu pe zui dingu thiam gao ne dingu it's a thiam gao chun lekha bu aji ho chu spirit of prophecy le khabu chu hi gao chu sei do la gao chu thiam gao ho hai hum le khabu chu hi hi chalai ta chu hi hi cha he abana het thiam lo ipi ne nei uma ki che nam cha chu Adventist hi ho bung di ta hi ti hi ki ta san zala e ho he Adventist ai mo e chu ti na na pa nge ayesu hichen menu sun ho chu koi ho ham ti le Pathen thu pe zu ya Jesu thu het to sa atin Jesu thu het to sa su thiam ga ho hai khum le khabu na hiche su anei di ti na hi ya su ale Jesu thu het to sa ho chu thiam ga ho hai khum hi ai le thiam gao nei lo ho sun thiam gao le khabu nei lo di hi ja su na Jesu Adventist te chu easy white chu thiam ga wa ki pomin ama thu se ho zo se su Bible to ki kalpun Bible pan pihin greater light hi pun lesser light Bible a het thiam lo ho tam ta tu de ga tu sahim chu koi ham na millennium kum sang vai hom ai lo le
adang Bible mi confused tam ta ne usu Jehovah's Adventist tahen ni ma confuse lowa sound doctrine ki hel na ki top ta ki nei jo Seitamam lowa hi chen menu suan ho su koi ho ham tila Pathen thu pe zui Jesu thu het to sa amo cheng se su dragon in a do na dragon in a do the ho bung Jesu thu het to sa spirit of prophecy le khabu nei ti na jo boy thang het him na am ale Easy why na thi pheta chu thiam gao dang jong in nei yo poi mo lo ham question then lai jo Hậu bông cái tí hi ông masa laya chu agi phuti laya chu thiam ga hon na to phai chu apostle ho yong chu thiam ga ki ti chu ai lo le John ti Barnabas ki ti ho yong chu thiam ga ho chu thiam ga Agabus ki ti ho yong anom he chu early Christian laya chu thiam ga anomin o ai la early Christian ho chu Roman persecution an bola kum sang hal zani kum thum leke sahim chun thane na akipya mi thieng te adel zam pha da chu na bo na totally silent hi pha da chu Christian atha hung ding do ki ding ho Christa hung ni chana Christian ho pui hoi dinga chu azowa FSC bung li chang som la khatna Christa pi dung chana kai hoi dinga chu thiem gao jong poi mo he ja chu it's a sung sang so ya se do no mai khai le it's a na ale question dang ipi umam mi thi sung sang hi na tham khat ken jong ka het chet no mi dang za het chet ding ka ta het chet nom ding ka ta san na chu mi thi hi pastor ho evangelist ho dang ho en a sei vai le mi tam ta sei na hen kan za zen mi ha thi ting la van ka ma achi pai je ti zo omen a hello la mi ha thi ting la hen dei sin he om lai ji mi a hem je ti cho ale mi zo a thi ting a direct a van ka ma chi la pa ka yesu so second ka mi hung ting na chun mi thi ho tho ding a pui to the ki ti cha na bible la chun a chu ti la chun kui ho cha a tho a pui to ti tam a thi ho chu van ka ma direct a chi la chi chu kha ve ka sei khom ti hai le question hoi ta he chu mi tam tai na het lo ho bung iwang phat naw chu che ho chu easy white le khabua ko na bible ki thu pia na ki che tai het hin ama sa penin mi thi chung sang i het na dingo chun mi hem te hi ti ki sim ham i het phatu ngai chu na ta san wa mi hem ki sim da du theman ga seute pakai Pathen chun lei siat hin lan mi hem liba simin a khut la kyang alung thim a hlo agil zang ai lo le ya kai yo se na organ zo se kim sel tang ai la hing hi lo lai pi chu hi ti hi na lai na alle an ai hai na hu ha ati ai la man become a living being this mi hem chu mi hing ki su tan chat le thei toy le thei mi hem ta ki sim na su material ni bo chu Pathen hai na hu to lei ngan ale thina chu haina huwa pot do le se chu le ya ki le ki haina hu chu chat thei toy thei lunggel thei Pathen thangwa thei hi lo hin hui hi ang tin hai che chu mi him ki sim da na hin cha chu sam som li le gup sang li chun ana ko na haina hu chu na la do teng la ama chu thi jin le ya ki le ki je ta vi sam zal som na sa gi sang som na nga chun mi thi chun Pathen na thangwa thei ta poi iti na hin chi chung sa he them khat gil je ba aga se jong ngayon phatyan hen sei lang ipu ipa te chun na mi thi ai la athi thei lo thagaw khat aw mi ati ven he athi thei lo thagaw tua flima Malay film moham, English te film moham, Hindu te film moham, thilha film tabang. Mia thiai le athi thelo ata sa ko na hongpon do leng le thei pon vam kisil na sat le thei tabang ho hu min dinga ata sanoi. Ai la Bible dung zu ya chu che ho lo hin. E ho hi pui pa te ho yong chu Christian an hi povin.
Christian hi masangu chun mi thi phale ahlagau hi nisagi inaki veina lain bukong mekung ho jong asuging jin agil kel hin te tivin athana chun te asete achevin abuchun de ga koi pi jivin hethi momam cha chu nisagi zoteng le hadam tha ativin nang tunia kona hichin sunga hi nom theita lo dinga tiwa hi thiam pute hin a mul to a kang to ipi bham a bolwa achipa achinu thagau chu ina kona hi adel do ju chu hadam tha anativin he hisata bang ta san na chu Christian hi nungwa jong hi kile tha theilo na hethi mama ngona ki pai tha theilo chai moria kam lain jong len khom na ki nei jin len khom ki chai jan le hadam tha atin lai tu la ya jong hadam tha I bol na lai hu o Christian hi na hu kum zawal hi ta I Christian I Bible la he ki ngam lo hi chu cha chu mi athiai le athagau ga chat le the ga khoi le the kong ga suging the a pu ale amalim ta bang ka mu e a mong e ama chu athin athagau ka mu mong e kiti ji chu che ho athite thagau mong hilovin mi athiai le athagau thi thelo ti ta san na ine je wa chu hi che ta san na chu sudep dinga chu setanin na to van til yang se ho vana ko na hong ki pai ha setan van til yang se wa chun hi che drama lim a thok na chu tuna ke yong thilang ke lim le ke o ta banga hong ki form thei chu setan chu pathin ta bang a hi ja chu ai la che ho athite mela hong si mo ho athite lagau mong helowin thilhaw a hin he ale mi athiai le alhagau hi van langa tai tiloi omen na mi chon pha chu van lam ome tiloi omen ale pakai Jesu Christian John bung som le li sang khat khusimai le nang ho dinga mun ka siam dinga hi hita chu mun ka siam zo teng le athi masa sa chu na hong yang ding ma hi kana nga ding hai atia atia ti lo ka hong ding ka hong pui kit ding hi ti chu na ale ei pui kit ti pa hong lo la ya e hoi chi yang ni u chu ki che thei mong di na thil hi lo hin ale van lang chun ki che ta mong han lang na mi thi le mi phat ya chu ti taote Krista hong ni le han langa chu an kai thau di chu ala ama hagau hi langa hu thana chu koi kai thau di ta ale thana chu ata san kai thawai le hagau chung la mau mai le ni ki shu di ta na am dan chu ti ai lo le a hong ding kon le mi thi hwa hagau ka ma chu khai tun hai su ta win na ho na bui khu ai na hanun che ta win ka hong pui di tai ti lo hi chu chu le van gam kai ding hi hagau hi lo pi chu pakai Jesu Christa athi in athokin lim ta sabanga chu nang la ke jong ita sau tua malaria jong dozo lo cancer jong dozo lo ta sa chu atha siam di adam na la ho bo khel di athi hormone thia ki tu chu mon thelo wa kai thoding his a glorified body siam tha na ta sa chun van chu ilot diu hin yam hagau ki mai le leng thelo yam ti ho chu hilo hin van gam lut ding ta sa ya chu amit cho ho al bai ho akhut ngong ho mi chat mo hon jong van anga le naw chu vana mit nei ta ding keng nei ta ding me hoi shela ta ding I cha chu van chu ke nga le zo hin van he hagau bo lut ding ta banga gel hagau chu ite ba ham jong hello ki tu cha chu pakai Jesu Christa athok ki da chu thana chu ni thum hin lai na ani thum ne thoi le thana Peter ho al hai lu tu chun puan bo se agamu chu a Jesu Christa long chu ta lo chu he thiam chu na Jesu Christa long chu ta lo
ata sapo mina thowi dinai chu ai la atho ki da chu akizep na pon ho maha ho ai lo ti ho chum pon akhuda yam wang chu kham tin na ai la thildang ho chu akisei pon it's a pakai jesu christa thoki limbanga chu nang le ke jong I thoki dingo it's a chun van gam ilo ningun mi thile alhagau chu vana che pon alhagau chu pelgotori ong pon alhagau chu thikhol khu ong pon hicha thikhol khu la ding itia ikil naw ho hi ki hil na di lo roman catholic ten mi thia le alhagau chu pelgotori omin ain sung mi tia ho chu na phai bol pe wa itau pe wa le pelgotori ko na su van gama ki transfer the hi ti ta san na su nei win tunin ke jong mod bunga mi thi na in ka ga che in tunia mi thi te chu judaism he bin judaism te ki thi dan chu I da bangam ti chu lunglu jeben ka ngain alhagawa dinga taw ki thiu chu alhagaw su san na dinga taw ki ale christian te hoyong alhagaw su san na de taw ki tu judaism ho to christian ho yo alhagaw thi thei po alhagaw su ham ning khata ki chole ti ta san na ne ja lo wa chu ata san na la ma chu tha kha the ki tu chu ale mi thi ai la alhagaw thi thei po ti ta san na ne ho chu judaism ai lo le hindu muslim ai lo le ibham buddhism ama ho jong mi thi ai la alhagaw thi thei po ta san na tunin nang la ke christian di ta bible dung zui ta chu hi le thagao iti hi iha thiam lo je jong hen tin na pathen thagao om nan mi him thagao ti chu bible in thagao ti hi soul ki ti jong he thagao in le da on spirit ki ti jong he thagao in le da on bread iti jong he thagao ti ai le da on a context a jong chu zil hi khan tin hi jong le sol sa polin Bible khata chun kata sa nang ko ma hi jong le kal hagawin kom pi jingoi ti chu sol cha pol chu hagaw ta sa chu ki khenai le thidi ta chu la am nan chu na che se na sei nom chu kan ge jingoi kan pi jingoi amai gam spirit na nei ta ve gam alung lut ja chu gam lung lut na spirit na spirit ti ho jong zo se hagaw ta mo le thei lo hin kathagawin langma ka choi ane ti chu bible ka hin nan na nangma ka thang wai ati na khat zong hen cha chu hagawi ti phal le hiat khel lo ding man chu le van ilo na diu chu hagaw he lo glorified body sim tha na ta sa chun van gam chu lo diu mi the le hagaw van at kalngal le leng le ti ho chu ampoi bible jong zuya mi thi chu bible in amumil atin amumil ho su iti rong khang kit ham ton sort kho hong wa ting de ton sort kho wa chu ipi ham din paka jesu christa hong teng le sumkon gin to lopi taum tin le tha na mo chu awan za dim ting chu le hong thau kit ding na I je thau kit ta sa chun van I lo ning wa he mi chon se wa wang chu hingkit ta lo di kum sang khat akiwal kit ma sang se hingkit lo di thokin na chini omin khat chu mi chon phaw thokin na hin khat chu mi chon se wa thokin na hin iche chung sang a chu mi thi chung sang chu bible a imodan ji chu hi ki che nam ki che lo ipium de o ya thiam lo ngai no ale question khat to am na lai de o che chu mai le seitin ipha do hong ge sang khal na choi nang la ke on tu ni phat akilemin na che a hong ki zau hi ze hin mi tam ta zong e ke hawa hele e nil na ziu zin iti nel thing lo chung chang a hin chinia thing lo chung chang hi ti a hele cha min bible in thing a hi tai ti a no hoin thing poi ti nom sa na lai hi ati zivin enil zivin henge chen het na sang ke nei lo he zi chen ake boi zin zin tu ni ka ga het che nom no pastor pa ko na ka ga het che nom chu ne thing lo chung chang hi
atam zawang chu apan sa na ziu chu chilaya x bung som changsom la khana hi a hin chia hi ka su theng so tai ati a hi le ipiti dana no ho in bible thu ta ki tu lo at ki tu lo e hon a ki tu a ne thing lo he e na lai je tia is he izui pau he am ho in chilaya he pan sa na nei ziwin bible la su theng sa nong hoi na theng poi na tin la e ve ti ji pa he chi pa he ne in hil che du ka no me ale do na hoi ta question hoi ta he very good question he ye je mi tam ta na a her khelu adventist as na ki su gen thei be sa ve tui na ngol pathen na su theng so ta su na ti jo a de ta to peter bung som na su na hello sol sa te bung som na su hi se chung sang su them phat a history su ga se le bin ngai vo pakai jesu christa ai lo le se ju ho phat la ya he judami le gentel te he ha the da ki the hi u judami te hin ke hoi chep tan te pathen nam hlan te ka hi win lang ho gentel te he ui cha ta bang bep atiwa bazala che jong le am da chu che gentel te na tham kha jong le na ga ki tham kha thei gi chu gentel te tham kha na lung ki tham kha thei ji chu bui ne pha ro jong le hi chalai chan chanai khut sil di ti jesu ama ho chon na ngai na pu chon pa chon traditional ne ta chu ka ga se do nom chu gentel te to ha the da ki the ti na chu ala pakai jesu christa cross a thi zawa chu nam chum khen nam ta pui ti hi ja chu ala se ju ho zo se chu jerusalem a persecution hongom phala so hong zam che ta win peter jong chu zopa khwa simon savun sim pa in song chunga chu umi chu cha chu ataw laya hi ta salam ta jong agil kil hin ama gil kila ataw laya chu van langa ko na he sanam kim bom ningli hong ki khai than peter ki thain lang nen ati tan he sol sa te bung som hin ve to ile che ki stu chela na mo de peter ki thain lang nen dile pakai ke man ai mat in sathiang lo ka ne kha poi antin pathen na su thiang chu nang in thiang poi tin ti jo cha chu peter chun ne yang hilo pi chu bom chu khai ki thi chu salung gel ta chu ep nang he to vision a vau thil mo ka mo chu ep vet sai do on dile o khat hung ging ki thi chu thagaw na ho pi peter mi thumin an holun ama ho ki mu pi ding chu that ball hin antin kot hung ki kiu chat aga velle gentel te nahi jo juda te se amu mul sao deal ki kop jong mai the gentel te se na hala ke ta bangana sam ti te jong mai the che phana chu that ball hin adile honule hapu zan hi ni lang kai langa chun kapu kol na lia su atawin mai sam asim lain pakai van til khat hong kilangin Cornelius na taw na ho zo se chu pakai koma gim nam tuin lung tan tuin su thengin lang na so te solin lang zopa khwa simon inachun peter kiti omin ama su gakoutan ama iya kai jo sin se pi tan te ati in che ya chu nang ko wa ai solohin ka homo hi ati chu asai manga su Cornelius su gentle me Rom sipai zalam ka hai this se phana su peter chun ki zui di ha ki zui lo di ha ta lung op khai na lai so se phana su o khat hung ging ki ama ho su zui tan ati so tik te sakola chiwa Cornelius tan su azinga thung ta so kaisari hin tin kaisari ki ti su Rom sipai ho ki kholna ewa India army ki kholna Manipur ninga se leima khum na kai seri chu leima khum ta bang chu Rome army ho kem ki kholna mun hi ya chu aga chi phano wa chu Cornelius chun tu ni hile peter se ju som le ni a lam kai pau chu hung ding hi je chun
ama thu sei ngai nom zo se chung ki khomun ta a in dim se dai gentle mi ho ki khom hiu su o ichela asu thun sei Peter so hung dinga mi ho chun itida na hi se papi hi amu multa adil kop ta ama hi judami hi lo nange itida na judami hi ya gentle te na hunga thu se la sa hi te khosai ngam ki da sau ta chu che pheda chu sol sa te bung som sang som ni le git a chu ipi se ham dile se lai ta chu ga sim do te he chong na sim te di o Hey, na. Judami le gentle te ho chu ki thiam na chu na he na ve ai la ke man koi ma nam thiang nam bo ka ti lo na dinga Pathen ei vet sa hi tai chu cha zo pa khwa in song song a taw la ya cha sanam ki mong ki khai ha chu na van noi mi him te nam zo se a thiang abu ai lo le nam noi nung nam chung nung hai kas lokas ki khen ding ai te bo Krista za la ama chu ka su thiang ai tai ti ken koi ma thiang abu ka ti lo na ding in Pathen nei mu sa tai ati chu tu lai Pathen tu se yo chun Bible in a ko lai ta chu ne le cha lam hilovin nam thiang le thiang lo ki khen nam ta poi ti se no mi na tu lai ya pastor evangelist ai lo le ho hin I ham vo sa ai lo va to sa ho du san ma na chu ne le sa a thiang ta mo ti chu Bible in phai lang ko a thu sei le tu la ya a thian thu sei ho chun Bible in a ko na langa sei te lo wa kang po bilang a ko sa ki du ta chu ne thiam wa thiam gao thiam ti nei chu Bible in a ko na lang ko sa lo wa Bible in a ko lo na lang ko sa ki du chu a het lo ji o jong chu mai the khan he sa sei le Pathen lung oi lo din chia chu sa thiang sa bu he tu ni sa na he Bible la om na lain he che hi Israel te ding dan in min agyalon Israel te di hipun Pathen mi te ding hi aya chu Israel te pian masang pain siam ti la Pathen ana siam tan Genesis bung sagi chang nia chu ivet aile pakai Pathen in Noah za chun sathiang lo zo se chu kop ni sathiang zo se chu kop sagi atine kaga se do nom chu Noah phat la ya yong achi khai dinga long sunga kung sunga lu dinga chu sathiang kop sagi sathiang lo kop sagi a sei thei ta ai le na Israel sa te pin masang pe a Noah phat la ya jong sathiang sabu ki se hetan sathiang ho chu ania uwa chu git phala sathiang ho chu mai cham thil tua ki laina ana nei hin sathiang ho chu mai cham pum go thil tua jong ana piu hin sathiang ho yong chu imon en di ki lo na lai chu Pathen in Bible dung ju instruction e pe chu a thau ne loading a thisan ne loading hikin na la cha chu sa thisan ne loading sa thau ne loading a thisan ne loading ti hoi Bible phatya e guide e bo kin na la hin cha chun sa thiang sa bo he tu ni sanin a jing na la ye Pathen mi te ding in ti hi ga se do no mo hin chen ga ki se be kin na lai le Isai bung som guble gup sang som le sagi som na nga pa som le sagi khu ve dai le vo sane ho ju sa sane ho chu Pathen a hung teng le meya a hal ka li ni na la he atin he chai sathiang sa bo he Pathen in a thiang e ti ta ka sia chu en a thiang e idu mana a thiang e ki mo ti thelo he ti ga se do no me he hai le ki che nam ki che hiam cha chu sathiang lo chu tu nia he thiang lo hin la hi pakai Pathen in a thiang poi a thi chu thiang lo hi pakai Pathen in a thiang e ti chu koi ni jat se yong a thiang hi mai
Pathen in phatthei bo chu iti jong la phatthei bo mai Pathen in agau sap chu iti jong la agau sap mai itaw tiang ole pakai ki khel ti nelo ka Pathenu abang hijing jeng agitin na ai la idu khat ngai khadom phale ki khel ji ta bang ki se ki jin ki khel lo hi na chu adan ha so no ki khel ngai lo ti ga se do no man khai le sao jong sao thim tan na akit phal le se khom ki ditin tu nia chu ichan chun an sai mai leon na Monica le Kimros la saven lang akisai na taw na chu lalsan nei pen lang chu phat kisai na mai no tu ne hina ma jaw pon dang le ama jaw ding he tai